Kublai Pivarok Professor Bejosan Tenan Van Sngam di Kubah Sport Hak ni ke channel. Haba pai ki jingle kai ha ka Saudi Pro League ka Al Nassr kelala ban keput kela ya ka Al Tabon dasau lewe gol. Kumun sepun kan mau ha ka jing sedang ka Saudi Pro League hau banai ba pra. Dai ka Al Tabon ka balap rem ya ka Al Nassr Shabar na leye ta ar lanat ko. Henry menin met pat ka Al Tabon haliye kala syareb hado sau lewe gol ha ka Al Nassr. Yaki gol jang ka Al Nassr la thep dau Marcelo Brozovic hakamnit wa ar penriu kat ba ka gol ko ba ar la thep dau Laporte hakamnit ko Laibosan o Ottavo hakamnit ko ba Sanpel kat ba sa Jiseno Cristiano Ronaldo la thep ya ka gol ko ba Sanpo sau mentau snem hakamnit ba khandai pel plus ar na ka jingyo ban thep ya ka ka gol o Cristiano Ronaldo o kalalong rangale kai ba yo ban thep bon gol do hakasamoy Jones nem araja ar pulai. Haba pai ka me ya ken pon ka Al Nassr ka yai ne ai hak redan ko ar da sau riu pon dak ba sha tam hadu neu pon ha ka Al Hilal ka babat akle do ka me ya ken pon da san pulai pon. Henry ya redan ko balai la pat da ka Al Ali Saudi da sau pon kamut ka Al Nassr ka tam riu pon ya ka Al Ali Saudi. Kitim banyak rung direct cha ka Asia Champions League lani ka AFC Champions League dai kitim go bat akran nongkong bat ba. Shosho oba phai chane ka Lampung la i ba ka Al Hilal ka yora ya ka ne ka Lampung namar den khat khandai li gi jingala kai lempan mat tak ko wei ka nam rem. Haba phai pat ka Al Nassr ko bat akran ka bar kalamat pa lai ki nam rem ko wei ka nam ye khai bat khat san li ki nam jam. Haba pai pat juga jingle kai English Premier League walada ka Man United ka job ya ka Chelsea bad Aston Villa jingle kai baladep Henry ki jingle kai new hagin ki Santli ki jingle kai badang judep ka Man United ka hier sya ka dan ko benyau ka me ya ken point da live ko wei point ki Arpel tuli ki jingle kai haba pai ka me ya ken point ha ka English Premier League ka long ko be internet ha namar ki tim ban ya kun ya ra ya ka ni ka Lampung ki ya jan point ha Nado ka Liverpool ko bat akle do ka me ya ken point da sau po ar point. Tada ka job ya ka Newcastle kan pengkut menta ka snem da sau po san point na ki Arpel tuli ki jingle kai. Kat ba ka Aston Villa pula dep lupa Arpel tuli ki jingle kai ka yo sau po ar point. Kum jero ka Man City ro ka dang dan ska wei ki jingle kai ka yo lupa sau po point man pendap Arpel kan yo sau po lai point ya da ka job. Haba pai pat jaga Arsenal ko bon ba ka Kimilti ba ka Arsenal kan yara ya English Premier League Henry la ipat kalong ko bajuat hadin ki arteli ki jingle kai ba ka Arsenal ka khemla ban job ya ko mat ikanam ya khaj bat ki jing sharem ha ka West Ham lada ka Arsenal kan job shibit persya ya ka Fulham kan yo sau pulai point naki Arpeli ki jingle kai baladem te perlok tang kini ngin si kendo pada ko bai ko video kublai shibona